ingoma yekhulu nanye ingoma yekhulu nanye inkosi ibusisa ukuphakama kwenhlangano. Lukhozi olunamaphiko ophakamisa iphiko lakho. Lukhozi olunamaphiko ophakamisa iphiko lakho. Singene sizifihle kuwedwala labadala. Singene Dwala angaba imbe asinayo ayongaphandle akunqaba imbe asinayo yongaphandle ibakho esingazi isakuyo nathina abamfana bakho esingazi isakuyo othina abamfana awusikhukhukazi esihle esimi phambi kwakho Nkosi-khukhukazi esihle Awusimi phambi kwakho nakusiyo iJerusalema nakuphela owayithandayo akusiyo iJerusalema akuphela owayithandayo usithande usifukamele esikhukhukazi esihle esithande usifukamele esikhukhukazi na esihle esisebusweni bakho esikhukhukazi sasezulwini
Sikhukhukazi asezulwini kufukamele inankosi ilokhu ukuphakama akufukamele ilenkosi ilokhu ukuphakama njengesikhukhukazi nasithanda abantwana baso njengesikhukhukazi nasithanda abantwana baso Jerusalema Jerusalema Amina bengithanda kangakanani ni Jerusalema Jerusalema Amina bengithanda kangakanani ukubuthela abantwana bakho ngaphansi kwamaphiko ami na ukubuthela abantwana bakho ngaphansi kwamaphiko ami ephawena awuvumanga asengiyaku shiya ukhithekile awukiphawena awuvumanga asengikushiya awukhithekile. Asibonge. Incwadi yezihlabelelo. Incwadi yezihlabelelo. 27. 27. Jehova ungukukhanya kwami nokusindiswa kwami. Ngiyakwesaba ubani na? Jehova ungamandla okuphila kwami. Ngiyakwethuka ngobani na? Ekusondeleni kwababi phezu kwami ukudla inyama yami. Bathi abahluphi bami nezitha zami baqhubeka bawa phansi. Uma impi izimisela mina, inhliziyo yami ayikwesaba. Uma ukulwa kuvuka phezu kwami, ngiyethemba kulokhu. Ngicele kuye kuJehova ngokufuna lokhu, ukuthi ukuhlala kwami endlini kaJehova
imihla yonke yokuphila kwami ngibone ubuhle bukaJehova ngibuke ethempeleni lakhe ngokuba wongifihla esigondweni sakhe ngomhla wokuhlupheka angisithe ekusitheni kwethente lakhe angiphakamise edwaleni nakalokhu ikhanda lami liyaphakama ngaphezulu kwezitha zami ezingizungezayo ngakho ngonikela ethenteni lakhe iminikelo yokwethaba ngiyakuhlabelela ngibethe ogunjini lukaJehova yizwa Jehova ngezwi lami ngiyakhala yiba nomusa kimi ungiphendule ngokusho kwakho ukuthi funani ubuso bami inhliziyo yami yaphendula kuwe ubuso bukaJehova ngobufuna ungasithi ubuso bakho kimi unganqabeli inceki yakho ngolaka wena ube ongisizayo ungangikhaphezi ungangishiyi Thixo wokusindiswa kwami lapho ubaba nomama bengishile nakhona lapho uJehova ongiphatha ngibonise Jehova indlela yakho ungihole enyathelweni elungileyo ngenxa yezitha zami unganginikeli kukho ukufisa kwezitha zami ngokuba ofakazi bamanga bangivukele nabafutha isonakalo uma ngingazanga ngikholwe ukubona ukulunga kaJehova ezweni labaphilileyo ngabe ngilingoza themba kuJehova ube namandla yena woqinisa inhliziyo yakho themba kuphela kuJehova njengoba sihlangene ngalolu suku lweSabatha sihlanganiswe izwi elabiza uShembe lamthuma ukuba asibize nathi sisondele kuye sizwe indaba kaNkulunkulu ukuba sehlukane nezinto eziningi zomhlaba kepha siqikelele ukuthi uNkulunkulu siyamdumisa ngezikhathi zonke uShambeke usifundisile kakhulu indaba kaNkulunkulu eyiphethe kahle kakhulu ngoba wayeumuntu omesabayo uNkulunkulu kwakungesiye umuntu othandayo ukuzabela entweni kaNkulunkulu waye ahlale njalo elindele ukuthi uNkulunkulu uthini kuye abese enza lokho uNkulunkulu amthuma kona konke lokhu esiyikho namhlanje akufikanga ngalisuku lunye kwakuye kufike ngezikhathi ezehlukene njalo akubone okunye kufike elele okunye kufike noma ebhekile nje nezihlabelelo lezi zakhe nemthandazo yakhe konke kwafika kanjalo akafikanga esephethe into ayithunyiweyo njengamanye abafundisi ababethunywa amabandla
bona ababe abafike nento esiphelele sekuthiwa uyofike wenze lokhu naloku naloku. uShembe wafika ehamba nomoya oyingcwele kuphela, iwona owawuhlezi eduze kwakhe, iwona owawumfundisa, iwona owawumkhulisa ngendaba kaNkuluNkulu, ngoba ngesikhathi eNkulunkulu embiza kwakungesiye umuntu ozikhathazile kakhulu ngendaba yenkolo. Futhi ngalesi sikhathi babe baningi kakhulu abantu ababengakholwa kunamanje kulesikhathi esikuso. Kodwa uShembe wathi mayisondeza eduze kwakhe wasifundisa into yinye, ukuba silalele izwi likaNkuluNkulu. Noma ebhala imithandazo yakhe wakugcizelela lokho, ukuthi mesabeni uJehova zizukulwane nigcine imithetho yakhe. Imithetho kaNkuluNkulu ke izimemezelo zezwi lakhe. Kuningi ke uShembe akwenza phambi kwabantu bonke. Akukho uShembe akwenza ekusithekeni. Yonke indaba yakhe wayenza obala nje, yabonwa abantu bonke. Bafakaza abambonayo basondela kuye ukuthi lo muntu ukhuluma indaba kaNkuluNkulu, ngoba ayikho enye incwadi ake asilobela yona noma wasifundisa yona ngaphandle kokuthi athi asibofunda iBhayibheli. Kuloku kuhamba ke baningi abantu abahlala noShembe bamlandela. Abanye kwakulukhuni kakhulu kumlandela. Indaba eyaye ingikhathaze njalo emoyeni wami, indaba yale nkosikazi yaseNtabazwe. Ubaba wayivamisile ukukhuluma ngayo le nkosikazi. Eyakholwa yodwa, yahlala nje yodwa, ayazi yashumayeza umuntu, kodwa ayizange futhi ihlubuke. Yahlala nje njalo kuloku kukholwa. Kuthe mase kwakhiwe umuzi waseKuphakameni, sekuyisikhashana nje nabantu sebeqala ukuba baningi eKuphakameni, yasuka eNtabazwe yeza eKuphakameni izobona ubaba mkhulu. Yafika amaNazaretha esembatha ingubo emhlophe. Ubaba mkhulu wayeyishumayeze le nkosikazi ezweni lasenhla khona eNtabazwe. Yathi mayifika isithi, hawu baba, uswembatha ingubo emhlophe nalaba bantu bakho na? Uthi ke ubaba mkhulu, yebo mntanami, nawe ngizokuthengela eyakho ingubo. Wayeseyithengela ke le ngubo. Yahlala insukwana isiphinde emva. Lo muntu ke wayewumfelokazi. Uthe mayiseza uhamba wayesebuza wathi, baba, ngizawusontaphi ngoba ngiyathanda ukusonta. Wayesethi ke, mntanami, ubosonta esontweni elibhabhadise emanzini. Wayesehamba ke esephinda ezweni lakubo. Mayefika wayesesonta kwaMahona. Wasonta insukwana. Base bethi amakhosikazi esethi kuye, cha, sizawukwenza umkhokheli wethu. Awu, yavunganywa le ndaba yokuthi le nkosikazi izaba umkhokheli. Kanti umfundisi waleli bandla akazi ukuthanda lokukhuluma. Wayeseyibiza le nkosikazi. Esethi ngizwa kuthiwa usuzoba umkhokheli. Wayesevuma esethi, he, amakhosikazi asho njalo. Wayesethi, awu, usuzawuthatha abantu bami ubayise kwaShembe. Wathula ke le nkosikazi ayazi ukuthi izothini. Yathi, uyabona ke, uma uqhubeka nokukholwa kule nkonzo usonta phakathi kwethu uba umkhokheli,
khumula lengubo oyembethe ikhumula lengubo yabantu abafile khumula ukalika lo wayesehlala lo nkosikazi seyicabanga le ndaba ukuthi oh hayi cha ngesonto ngizawuya enkonzweni ngingasayembethe lengubo ngoba nangu umfundisi lo akayifuni engayinakile ecabanga ukuthi ingubo nje efanayo nazo zonke ingubo ezikhona kuthe ngolwesihlanu kuzawusa kube yisabatha eselele ebusuku wabona umoya wakhe uthathwa uhamba waye wafika emzini omkhulu uthi ke kulomzi wawunamasango amabili elinye livuleka liye ngapha elinye livuleka liye ngapha uthi wezwa ukuhlabelela okwakumnandi ngendlela eyisimanga uthi wezwa nokukhala kwesigubhu uthi kwase kuqhamuka indoda yayisiza kuye isithi uyaphi mame na uthi wayesethi cha ngize kubaba uShembe uthi ke ungibani igama lakho uthi wayeselisho ke igamana lakhe yayisisuka ke le ndoda isithi mana ngiyokubika uthi ke kwaba isikhashana wabona leli sango livuleka uthi yaqhamuka inkosi yasekuphakameni ihamba phambi kwabayizinkulungwane ezingenakubalwa uthi iza nokuhlabelela nokukhala kwesigubhu uthi lento eyimnandi kakhulu enhlizweni uthi ayingakazi bekhona into emnandi asakayizwe emhlabeni edlula lento ayeyizwa uthi athi mayifika inkosi yasekuphakameni ijabula uthi ayisithi hawu mntanami unqobile zonke izinto ezimbi zasemhlabeni na uthi ngathi baba nginqobile uthi wayesethi mntanami ngiyabonga uthi kwathi ngaso leso sikhathi uthi ngayibona inkosi ifiphala uthi ngesikhathi ifiphala uthi yangibuka uthi ngayibona ukuthi iyadumala uthi nami ngase ngidumala sengizibuza ukuthi hawu yini sengenzeni sengoneni uthi wayesesho kancane wathi mntanami ingubo yakho emhlophe iphi uthi ngaqala ngaleso sikhathi ukuzibona ukuthi ingubo emhlophe angiyembethe uthi wayesethi mntanami abangayembethe ingubo emhlophe abangeni la uthi la selivaleka isango uthi kwathula nokuhlabelela kwakuhlabelela uthi kwathula ngezigubhu yonke into ithi le nkosikazi ngakhala engakaze ngikhale uthi noma sengiphapheme uthi ngaqhubeka ngakhala uthi ngoba ngazanga ukuthi ngiyobuye ngivulelwe yini ngiyawubuye ngilithole inithuba ebelifana naleli lokuba ngemukelwe ngingeniswe endaweni eyingcwele ngoba ubaba wayeseshilo wathi mntanami indawo yakho ikhona isihlalo sakho silungile uzawungena ngalo ke ngikukhulumayo ngikhuluma indaba yenu yokuthi lokhu kukholwa kwenu ningakufanisi nezinto eziningi ezikhona emhlabeni ngoba nginovalo ngibona abantu abaningi bayathanda ukuzifanisa abantu abaningi abasena ndaba kakhulu nokuthi uShembe wayezokwenzani phakathi kwethu into abanayo emoyeni yabo indaba yasemhlabeni indaba kaNkuluNkulu ayisekho phakathi kwethu nengubo lemhlophe siyembethe isidwedwe nje simhlophe esingagqokwa uNombani asigqokele noma ukwenzani asigqoke noma eyapi noma eya endaweni enjani
lokhu kubi uma kwanda phakathi kwethu ngoba kuyasephuca uphawu lolu siphawu uShembe ayibekile kithi abantu abaningi abathi ba amaNazaretha abasalwembethe lolu phawu sekuwamaNazaretha nje ngoba umuntu esho yena ethi uyiNazaretha kodwa ngaphakathi kuye akukho lutho uShembe mayifika kulelizwe wayengathunyiwe amakomiti alizange lihlangane ikomiti lithuma uShembe akukho futhi asitshela khona nasifundisa khona athi sengibuya ekomitini ikomiti litheni bokwenza kanje konke uShembe asifundisa khona wayekuthatha ezulwini wayeyathi uthunywe uNkulunkulu akazange alikhuluma olunye ulimi ngakho ke asilwazi uma kuqhamuka izinto eziqhamuka nabantu neziqhamuka namakomiti akulula ukuthi zingene kuthina abantu abacishe babe nolwazi oluncane ngendaba kaShembe ngoba uye ungazi ukuthi lolu ulimi lwamakomiti uzawulwemukela kanjani ngoba uzange uluzwe ndawo akukho la uShembe kuthiwa khona wayehlangene nekomiti ikomiti laselivumelana ngokuthi namhla uShembe uyafaniswa abantu abaningi sebeyambona uShembe bakwazi ukumfanisa nabo babone ukuthi uShembe akwenzayo nabo bangakwenza asazi-ke noma lokuhlabelela naleminyango nalamasanga ayibonwa yile nkosikazi nabo banawo yini asikezwa asikakabi nabo ubufakazi ngoba le nkosikazi ayayikhuluma iphila ithi ngibone kanje baningi kabantu abakhona nabangasekho abayikhulumayo indaba kaShembe ukuthi nakwelizayo simficile samfica ehlele endaweni enje lokhu esikukho akuqala ukwenzeka kwakukhona ngesikhathi sakwaJuda inkosi uDavida wahlala phakathi kwabantu kwase kuba khona abantu abathi endodaneni yakhe endala uAbsalom wena ungaba inkosi yethu enhle kakhulu ma singabuswa uwe kungaba kuhle la emhlabeni vuma sikulandele kuzawuba lula nje thina sizawubulala uyihlo wena bese sikubeka ube inkosi wayesiyakuvuma lokhu lo muntu ngoba wayengenandaba wayengazi ukuthi uDavida wayebekwe uNkulunkulu abantu ke bomhlaba banjalo naphakathi kwabo babehlangana naseyindeleni njengoba nani nihlale nihlangana nje bababuza ukuthi hayibo lo muntu ngoba wagcotshwa uNkulunkulu nabathi awusuka Samuel uNkulunkulu kuphi khona cha akagcotshwanga uSamuel wayithunywe uNkulunkulu hayi nathi sithunywe uNkulunkulu ke ma uSamuel ayithunywe uNkulunkulu hawu uSamuel kwakumprofeti hayi umprofeti wokwenzani baningi abantu la bekhuluma izinto bathi baba profeti Samuel umprofeti wokwenzani hawu nathi ke ma uSamuel aye umprofeti nathi ke siyabaprofeti siprofeta ukuthi uAbsalom
akabekwe abe inkosi. Nani njengoba nihlale nihlangana nabantu nje nikhulume nabo nehlulane nabo uhambe udumele nabo kwakubanjalo ababekhuza ukuthi lento eniyenzayo niyenzelani ngoba ayikaze yenziwe kulelizwe. Nabo ke laba bantu babenjalo babe njengathi nje becabanga ukuthi okwenziwe uNkulunkulu nomuntu unawo amandla okwenza bengenandaba nendaba kaNkulunkulu. Bebona lokho ababekubona esingakwazi. Ziningi izinto ezithandwa abantu emhlabeni ezenza amehlo abo asuke kuNkulunkulu, ezenza bakhohlwe ukukhonza uNkulunkulu, ezenza ufike nokuzilinganisa noNkulunkulu kubona, babone ukuthi okwenziwa uNkulunkulu nabo bangakwenza. Nempela ke bamkhohlisa lo mntwana wenkosi baze baba baningi impela kwabonakala ukuthi sebeyimpi enamandla. Bathe mase bebona ukuthi bayimpi enamandla base bethi cha sesilungile manje asimhlasele. Bona bacabanga ukuthi bahlasela ikhehla elizala lo muntu kanti bahlasela uNkulunkulu. uNkulunkulu ke akazange ahlaselwa umuntu ngoba mawufuna ukulwa naye akenqabi uyavuma ukuphela into azoyenza kuwe uzawukwenza ube isifundo somhlaba wonke ukuthi uNkulunkulu akuze ngagangwa ngaye. Umuntu akathi ma esese noma eneme noma ehlezi nabangani bakhe bekhohlisana abesesasela kuNkulunkulu. Abantu bomhlaba banjalo abaningi abethemba uNkulunkulu njengale ncwadi nje besifunda. Abaningi abantu abethemba uNkulunkulu imvama yabantu bazethemba bona. Omnye ame naphambi kwesibuko omunye azibuke yena awabone namandla anawo akubone nokuhlakanipha nako ukuthi yena angakwenza lokhu nalokhu nalokhu. Nganakho nje nanakho asekwenzile manje uNkulunkulu wani lowo? uNkulunkulu ozokwenzani? uNkulunkulu bekuphi mina ngiphumelela lana nalana nala? Akhohlwe ukuthi kwawona lawo mandla okuphumelela bekungesiwa wakhe bekuamandla kaNkulunkulu. Omunye umuntu uyalahlwa ngempumelelo abone ephumelela kanti uNkulunkulu ufuna ukumlahla abe naye nezinto zonke ngalesi sikhathi engasaswele lutho abeseqala ukwethuka uNkulunkulu. Athe uNkulunkulu wani ngiyekeni ngindaba kaNkulunkulu unazo yini izinto enginazo kanti ngesikhathi uNkulunkulu ekupha wena ukhohliwe ukumdumisa ngezinto akupha zona wabona ukuthi izinto ezenziwa uwe ngakho ke wena usuNkulunkulu uqobo lwakho. Ikuyisimanga ke lokho. Ngoyisimanga ngoba uma ukufunda kubhalwe encwadini uyacabanga ukuthi izinto ezazenzeka endulo ayisenzeki manje. Kodwa uma sekwenzeka phambi kwakho uqale manje wethuke ukuthi hawu ngafunda indaba eyenzeka kudala kangaka ngase ngiyibona ngamehlo na. Nathi njengoba sikhona nje asifisi sengathi ngabe lokho kwenzeka kithi. Sengathi ngabe kwenzeka kwabanye. Kodwa sizawukwenza njani ngoba uNkulunkulu usabele ukuba lento yenzeke phezukwethu. uNkulunkulu usabele ukuthi lento yenzeke phezukwethu. uNkulunkulu ningamdumazi ngoba amandla akhe asinakwalinganisa nalutho. Ayikho into esingayilinganisa namandla kaNkulunkulu. Ziningi ifungo ebezikhona zenziwa phambi kwenu nizwile. Kodwa namhlanje lezo ifungo uma ungababiza abanikazi bazo bangeze beza kuwe
uma bazi ukuthi uzobabuza ngazo okuthiwe uma kwenzeke lokhu kobe uNkulunkulu akekho akwenziwa lokho noma ulahlekelwe imbuzi ungasho ukuthi mangingayitholi kobe uNkulunkulu akekho akaqusha uNkulunkulu noma ulahlekelwe inkomo ungasho ukuthi mangingayitholi inkomo yami kobe uNkulunkulu akekho uNkulunkulu khona cela wena lento icelayo kuye kuphela musa uNkulunkulu kumbeka othini musa uNkulunkulu akabeka othini ngoba uNkulunkulu uye owenza intando yakhe kithi thina asinawo amandla okwenza intando yethu phezulu kaNkulunkulu uNkulunkulu ulindele ukuba sicele konke esingenakho kuye ulindele futhi ukuba siphe konke esikucelayo kodwa uyokwenza lokho uma ifika inhliziyo yakho imnene iqinisile ungamngabazi ngoba uma uNkulunkulu ucela kuye umngabaza akasoza akwenzela leyo nto mawenza into ucela uNkulunkulu ngoba ufuna ukumbona ukuthi mkhulu kangakanani akalinganiswa ngalutho uNkulunkulu mkhulu njalo nje njengoba silana nje sizokhonza yena sizobabaza ukukhulu bakhe kuningi asenzele khona ebesingena umuntu okunye besingakholwa ukuthi kuzokwenzeka okunye bese saba ngisho ukukhipha ngomlomo ukuthi inkosi ngicela ungiphe ukuthi ngoba unovalo lokuthi konje uNkulunkulu angangipha kanjani lokho ukubone sekwenzeka Inkosi yehla ezulwini yaba umuntu eniyenzela Ushambe wafika phakathi kwethu engumuntu nje onegama nesibongo njengabo bonke abantu abanye abakwazanga umlalela abanye bamlalela abazange bakwazi ukumlandela ngoba babebona umuntu ofana nje nabo bonke abantu abanye bebona umkhohlisi ozokhohlisa abantu kodwa ushembe ziningi izinto uNkulunkulu amphathisa zona okwathi mayezenza phakathi kwabantu baqala babona ngenye indlela uNkulunkulu ushumayela ngezindlela eziningi nangolaka uNkulunkulu uyashumayela indlela yakhe yokushumayela ayaziwa umuntu baningi abantu abaqala bamflathela uNkulunkulu kodwa bathi bephakathi nendawo babuye babone ukuthi hawu uNkulunkulu lo akabashumayeza abantu uNkulunkulu ngendlela eyodwa
nina ke uNkulunkulu unenze naba yibutho lakhe lokukhombisa amandla akhe emhlabeni. Akekho umuntu ngokwamehlo asemhlabeni ongathi mayinibona ubungako benu eniqhathanisa nobungako babanye acabanga ukuthi kukhona ukunqoba eninakho, ngoba bonke abantu babuka ngamehlo asemhlabeni, kodwa ngokwasezulwini nangokukaNkulunkulu lo esimkhonzayo ongafani nabanye onkulunkulu, onamandla angafani nabanye onkulunkulu, uNkulunkulu ongabatshazwa muntu, uNkulunkulu ozibabaza yena, uNkulunkulu ongenandaba nezifungo zabantu ukuthi bafunge bathini babekaphi, uNkulunkulu ongenandaba nokuthi izinyanga osuyihambile zingaki ngosuku, uNkulunkulu wafika izinyanga zikhona, abambonayo bazishiya phansi bamlandela. Akanasikhathi, akakubheki wena ukuthi ukhuluma kangakanani nokuthi uyigagu kangakanani nokuthi wenzani nesikhundla sakho uNkulunkulu esimlandelayo asimkhathazi ndawo. Hana ndaba nesikhundla sakho. Uzawunenza intshumayelo enkulu. Ezokwenza ukuthi umuntu angazi azingabaze yena kulokhu kwekuzethemba kwakhe okungaka. Kulokhu kuzethemba kwakhe okungaka umuntu uzoqala kube sengathi umzimba wakhe isikali osishayayo akuso lesa sejwayele. Ngoba kusho ukuthi uNkulunkulu usibonile ukuthi asiseyibo abakhe. Ziningi izinto ebese siyidumisa sizifihle ngegama lakhe. uNkulunkulu wabona ukuthi laba bantu njengoba enza nje nakuDavida, hlale nabantu uDavida eyinkosi ethi bonke laba bantu bamthanda, bonke laba bantu bazi ukuthi uDavida inkosi yabo, ukuthi uNkulunkulu cha ke ngizabe ngikukhombisa. Wamhlungela kabuhlungu, wamhlungela ngendodana yakhe. Wamhlungela ngendodana yakhe. Umuntu omdala ke njengoDavida ngalesi sikhathi uyaphiwa amehlo okubona nokuzwa izinto zingakenzeki. Uze ukhipha umyalezo wosizi uthi awu phela noma senilwa empini nize ningiphathele kahle indodana yami. Kodwa leyo ndodana ibuyanga empini, yasala khona lapho. Bathi beyifika yayisigaxeke ebhaqeni lomthi ngekhanda imlenzi lengemoyeni, ihashi selihambile, ayishiya kanjalo. uNkulunkulu wayekwenzelani? Wayeqonda ukukhombisa inkosi ukuthi laba abantu abaningi kangako bokucabanga ukuthi abakho akusiba abakho. Banezinto eziningi abazigodlile einhliziyweni zabo. Futhi laba bantu abezile la phakathi kwalomzi ngesizathu esisodwa lesi wena osicabangayo. Laba bantu beze ngezinye izinto ezaziwa yibo bodwa ezehlukile.
laba bantu abazile ngalesi sihlabelelo esihlatshelelwayo. Laba abanye abantu abanaso kwasona. Laba bantu abezile ngezinto zonke ezikhona la. Abanye beze ihlotsheni zabo. Abanye bezele ukuzodayisa. Abanye bazokwenza lokhu bese bedayiswa nemithi eyinhlobo ngeinhlobo phakathi komzi. Umuntu angesabi ukukumisa uMnazaretha akutshela ukuthi ngiphethe umuthi osiza ngento ethize. Akutshele phakathi kwawo lo mzi. Bekubhulwa phakathi kwawo lo mzi. Kuyalelwana ukuthi hayi hamba uyohlola lapha. Kunama try ngidiyadiya kunemdiyadiya kusithelwe ngale kwamarketing. Uyohlola. Mhlambe akanifundisanga lezo zinto. Ngoba izo lezi zidala ubuthakathi. Umuntu aqala afuna ukuyiphindiselela. Kwabamzondayo. Kwabamenza lokhu nalokhu nalokhu. Ayikho enye indlela uNkulunkulu abenganikhipha ngayo kulezo zinto. Ngaphandle kwaloko enikubonayo, kubuhlungu. Kwehla kanzima. Ngoba kuyalidumaza igama lenu. Kuyalidumaza. Umuntu mayekubuza ukuthi uMnazaretha usuqala ubheke phansi. Awukwazi ukuvela umphendule nje uthi yebo, uqala ubheke phansi kuqala, ube namahloni. Ngoba uyazi ukuthi ufundile emaphepheni. Ukuthi nibambene ngezihluthu. Kwakufanele ngani sibange izwi likaNkulunkulu? Kwakungafanele. Manje inkosi yamaNazaretha ifakazelwa abantu abangayembathi ingubo emhlophe. Laba bembathi ingubo emhlophe bayayiphikisa. Ekabani lenkosi? YamaNazaretha. Uma kungeyamaNazaretha ayiphikiselani? Ayiphikiselana amaNazaretha inkosi yawo. uNkulunkulu asikhumbule, ngihlala njalo ngibe novalo mangimcabanga. Ngisaba into eyodwa nje obasilana nje. Ngiyawuhlale ngikusho lokhu phakathi kwenu. Ngisaba ukuthi ngelinye ilanga uNkulunkulu sizomkhohlwa. Ngelinye ilanga sizoziphakamisa sithina. Ngelinye ilanga sizawuzikhukhumeza ngakho lokhu okuphambi kwethu. Siqale sibone ubuqhawe bethu ukuthi mina ngenza lokhu ukuze kuphunyelelwe, mina ngenza lokhu ukuze kuphunyelelwe, bese sikhohlwa uNkulunkulu. Bese sikhohlwa mhlawumbe sesigcina sesithengelana indondo zegolide siphane zona ngobuqhawe bethu. uNkulunkulu anisize ningafiki kuleyo ndawo enjalo. Ningalokothi nibe njalo. Uma uNkulunkulu ehlisa udumo lwakhe phakathi kwenu, nibolibuyisela kuye. Ngolibuyisela kuye. Alithwale yena. Angazi noma niyazi. Ubaba mkhulu esekhona emhlabeni akazange abizwe ngenkosi. Waze wahamba emhlabeni.
Baba mkhulu akazange abizwe ngenkosi kwakuthiwa inceku kaNkulunkulu kusho amaNazaretha uqobo ayithi mayikhuluma naye ithi inceku kaNkulunkulu uthi ke mayisehamba abantu abami kuza inkosi la kuzawusuka khona inceku kuzawuhlala inkosi angazi noma niyaluzwa yini lolulimi akusilo lwasemhlabeni ukuthi esihlalweni esihleli inceku bese kuhlala inkosi uma efika ubaba eba inkosi phakathi kwalaba bantu umbuzo awafika kuye munye ukuthi uma ngiyinkosi pho ngihleli kanjani esihlalweni senceku laba abantu bebehleli nenkosi bengayiboni labantu lenkosi ebihleli la bebebona inceku ukuze kuqale kuthiwe ubaba mkhulu inkosi kwaqala ubaba wabiza ubaba mkhulu ngenkosi ngithi-ke udumo likaNkulunkulu ningalwenzi lube olwenu nibolubulisela kuye umnikazi walo azithwalele yena lona ngoba nina ngeke nikwazi ukulithwala futhi uma nilithatha kuNkulunkulu nilenza kube olwenu uNkulunkulu ngeke anibusise uma nifuna uNkulunkulu anibusise nibolithatha udumo lwakhe nilibuyisele kuye nithi inkosi konke lokhu kunjenje ingenxa yakho ba ubungekho wena ngabe akunjena uNkulunkulu senzele into enkulu kabi njengoba silana wasivikela abantu abaningi babecabanga ukuthi sothi kushaya isikhathi bese sifile sonke sesiphelile kodwa uNkulunkulu wasivikela sivikelwe umsa wakhe sivikelwe uthando lwakhe lolo lidumo lukabani olomuntu obani lo muntu akekho umuntu obengasivikela ngoba njengoba silana nje siqhamuke endaweni eziningi ezehlukene kodwa masiphuma la lengilosi ihamba nathi sonke ngabanye ningamdumazi ke uNkulunkulu ningazehlisi phambi kwakhe ngokuthi nizituse nizibabaze mobabaza yena ngoba konke okwenzekile kwenzeke ngesandla sakhe uma besikhala uye ozosesula inyembezi uma besidumele uye ozosipha ukujabula athi cha lo shembe uNkulunkulu basho njalo laba bantu bathi lo shembe uNkulunkulu uma umuntu ongayembathi ingubo emhlophe ethi cha angizukwesaba ukukhuluma ngoba ushembe uzongibulala wena othi wesaba ukulandela ushembe uzawuba necala ngoba umuntu ongayembathi ingubo emhlophe ukubophele ngetshe emqaleni isibusiso sizawuya ngapha sizowuyeka umNazaretha siye lapha kule ndoda egunda ikhanda wena unaka ukuthi igunda ikhanda kodwa ekukhulumayo akuligundile ikhanda indlela esihogweni ilula kakhulu ngoba ihambisana nokuyigqaja komuntu umuntu mayesehamba indlela yokulahla uqala ngokuyiqhenya aphakame kakhulu ubone ukuthi ayikho into ngeke umfice endawo noma ngabe ugijima kangakanani yonke into ingabi lutho ngekukhulunywa nawe umkhuluma kubuka ukuthi ubani wena okhulumayo qale lapho nje athi wena ukhuluma kanjalo nje ubani cha yeke ukuthi kukhuluma bani lalela amazwi akhulunywayo ma ungawafuni uphikise wona
ngoba uzawulima ngazi idwedwe lezi. Ngeke ngikhulume ngendaba la ebuhlungu yake ehlela ubaba. Ebona ubaba mkhulu wayesehambile ngalesi sikhathi emhlabeni. Emfika egqoka ijazi elimanikiniki, ninwele zingaganyiwe, zigcwele inhlabathi nomlotha. Ehleli lo muntu ehleli njengesinxibi phakathi komzi eduze kwesango. Uthi baba ngafike ngema phezulu kwalo muntu. Uthi ngathi hawu wena ndoda ungeni ngani abantu bonke bengani. Uthi kwathi qale kwathi angikhulume ngenkanyana uthi ngabuye ngezwe sengiyibamba. Uthi ngangazi ukuthi ngenziwa yini. Ngothi wathi mntanami ngiyathanda ukungena bangivimbela. Mayibonwa uwe wawuzokwenza njani? Mhlawumbe wawungeke uzumbuze ukuthi uhlaleleni la. Mhlawumbe wawungamkhwifa nangamathe. Mhlawumbe nawe wawungafuna enye inhlabathi uyithele phezulu kwakhe. Kuyinhlanhla ukubona uNkulunkulu. Ngoba umazi ukuthi uzombona enjani. Uzathi mayoqhamuka kuNkulunkulu aqhamuke njani. Ngoba sonke njengoba sihlelelana nje. Silindele ukubona into ekhazimulayo. Kodwa bakhona abangeke bakubone lokho kukhazimula. Khona abangeke bakubone. Abangaphiwe amehlo okukubona. Lokhu kukhazimula uhamba nothando olungaphakathi enhliziyweni yakho. Ukuthi wena uthandani? Uthandani wena? Mawuthanda izinto zasemhlabeni nezinto zasezulwini uyazehlisa ezulwini uyilinganise nezinto zasemhlabeni. Cabanga ukuthi izwi elikhulunywe inkosi yesizwe likhulu ngoba wena ucabanga njalo ngokwasemhlabeni. Kanti uthatha ingubo yobumnyama uyazembesa yona. Ibibekiwe nje lapha phansi. Wena ubungafanele ukuyembatha. Kodwa ngoba ingqondo yakho nokucabanga kwakho konke kusemhlabeni uzawuyibona usumbethe ingubo yobumnyama. Baba ngilulu hambo Nolo sizi Nezinyembe Hamba nami Wemsega Aziungangishiye Ngekule Ababangibulu Ibulu amba Ala sizi Hamba nami
Ungangishiyi kuleli hlala ngangicabange embuke ngibone naezimpandeni asizile alokhu kufa akungembuke nangiphuze emthonjeni wokuphila angicabange embuke ngibone nezimpandeni alokhu kufa akungembuke nangiphuze emthonjeni wokuphila ngawukwesaba ungembethe kepha ngawe angingisa nyathela kimi umoya wamandla angiyakwedlula esigodini sosisi ukwesaba akungembethe ngakepha ngawe angingisa tshela kimi umoya yakwedlula esigodini sosisi lapha baningi emisiwe esigodini asizile kufa nabalindele umhlaba wokuphela akukhala akugeda amazinyo lapha baningi emisiwe naesigodini asizile kufa nabalindele umhlaba wokuphela nawukukhala nokugeda amazinyo oyizindlama zonke zilenyiwe naziyawungena akusina emasangweni namakabongwe ujehova ayinkosi enamandla onke izindlamafa zonke zimenyiwe naziyawungena akusina emasangweni enimakabongwe ujehova ayinkosi uShembe wayesibizele ukuba sizokhishwa ebumnyameni besono
wayengasibizele umbango. Lokhu kuyasehlela nje, kepha nginovalo lokuthi funa seduke bese sicabanga ukuthi iyona nto ekhulunywayo la eNazaretha. ENazaretha kukhulunywa ngesono. Mhlambe wayithunywe nensipho yasezulwini ukuba azosigeza asikhiphe ebumnyameni bokwembatha ifu lesono. Kodwa uSathane wakubona lokho. Wabona ukuthi laba bantu ayikho indlela yokubenza bangaphumi ekwembatheni isono. Wayeseletha lokuxoveka esikukho namhla. Asisakwazi ukukhuluma indaba uShembe ayesibizele yona, ngoba einhliziyweni zethu kukhona enye into. Kodwa ngiyathanda ukuba nikwazi lokhu, ukuthi lokhu okukhona einhliziyweni zethu kulethwe nguSathane ukuba azosixova bese sikhohlwa bese siphoseka kalula nasezonweni, ngoba singasanakile ukuthi uShembe wayesibizeleni. Iyona ndaba enkulu leyo, ukuba njengoba silana nje sazi ukuthi kukhona umhla wokuphela, kukhona ilanga lokuba sifinyelele kuShembe. Yini ezawusenza singamboni? Iyona ndaba okufanele isikhathaze kakhulu, ukuthi njengoba ngilana nje yini engangenza ngingamboni uNkulunkulu? uShembe angasithezwa yini emehlweni ami? uShembe iyodwa into ezokwenza ukuthi ungamboni ngomhla wokuphela, ukungafuni ukwehlukana nesono, ungafuni ukuba lensipho esithenjiswe yona igeze. Njengoba silana nje sifana nabantwana, silindele uShembe ukuba sikhulise. Ithi ingoma yakhe, ngondle ngobisi lwakho mina ngane yakho, ngoba anginawo amandla okwehlukanisa okubi nokuhle. Iyona nto uShembe ayisibizele yona le, ukuba sizawuphuza lolu bisi lwasezulwini oluzawusenza sikwazi ukubona ukuthi lokhu kubi lokhu kuhle, bese sehlukana nokubi sithande ukwenza okuhle, ukuze ngomhla wokuphela sifinyelele lapho ekhona. uNkulunkulu ke akasikhumbule singagqilazo ukucabanga into ezawuphelela khona la emhlabeni, kanti kusasa sisenendlela yokuya ezulwini phambi kaNkulunkulu. Kulomuzi okuthiwa kuwo akungeni noma esisodwa nje. Amandla ke okulwa nesono asinawo thina, kepha sizowacela kuye uNkulunkulu ukuba asiphe wona. Athi uma esibona asihawukele, abone ukuthi naba abantwana abalandela umuntu engamthuma emhlabeni ukuba azobakhipha ezonweni, abese sipha amandla okwehlukana nokwenza izinto ezimbi, izinto ezinengekayo phambi kaNkulunkulu. Ukhulumile ngazo uShembe waze wahamba la emhlabeni. Nathi lokho kusihluphayo naye kwake kwakwemehlela. Bake babakhona abafana la kule inkonzo, abake bazama ukulwa naye, bethi akadingiswe aphindiswe ezweni lakubo, ngoba abasathandi ukuphathwa uye la kuleli bandla.
Kodwa uNkulunkulu akunqoba konke lokho ngengalo yakhe enamandla. uShembeke wayengafani nathi, noma sekunjalo yena ke sabanga ukuqhubeka akhulume ngendaba ayithunywe uNkulunkulu. Ake sabanga ukuqhubeka akhulume ngesono. Ake sabanga ukuqhubeka asho ukuthi njengoba silana nje into uNkulunkulu asibizele yona ukuba sihlanzeke ngaphakathi kithi. Ngoba uNkulunkulu akanayo enye indlu. Akahlale endini ezakhiwe ngezandla. Uhlala enhliziyweni yethu. Uma efika enhliziyweni yethu uficani. Indawo ikhona yini yakhe. Kulamakamelo enhliziyo yakho afuye yonke imfuyo ekhona emhlabeni. ElikaNkulunkulu lingakanani, noma mhlawumbe elincane kunawo wonke, noma mhlawumbe nalo lathi noma lilincane wabuye walinciphisa, noma mhlawumbe alisekho. Indaba yomuntu ke leyo ngamunye ukuzifuna uwedwa nje ukuthi lapha ngaphakathi kwami indaba kaNkulunkulu inaso yini isikhathi esabiwe ukuthi ke lesi sikhathi esendaba kaNkulunkulu kukhonani kuwe ngaphakathi. Yini engaphakathi enhliziyweni? Makugumani onawo ngaphakathi kuwo azawukwenza ukuthi indawo kaShembe ingabibikho? Imfuyoni engaphakathi enhliziyweni yakho ezawukwenza ukuthi mawuhamba uya phambi kaNkulunkulu kufike waliwe? Uma ukufuna ngenhliziyo ephelele ungakhohlisi, ngeke ungakutholi. Ngeke ungakutholi ukuthi la enhliziyweni yami lokhu nalokhu kungangenza ngingamboni uNkulunkulu. Omunye umuntu uyayaxakwe yiyo inhliziyo uqobo lwayo. Ibe likhuni inhliziyo. Ingavumi ukubadumise uNkulunkulu, ingavumi ukwemukela. Omunye abe nenhliziyo engaxoleli umuntu, engaxoleli lutho. Bese kuthi nezibusiso uNkulunkulu athanda ukumehlisela zona zifike kule nhliziyo eyidwala eyitshe kuvaliwe, ngoba kuhlale kuvaliwe la. Banenhlanhlaka abantu abazaziyo, ozaziyo nezono zakhe, okuyaye ukuthi noma ekhuleka uNkulunkulu azithandazele athi Nkosi izono zami nazo zinje ngithethelele ngicela ungigeze. Uthi abanye ababoni, omunye umuntu uyangasazi isono sakhe, uyabone ukuthi isono sakhe usenziswa yiloku naloku kuphela, angaboni ukuthi mayisesenzile noma ubusenziswa yini siyisono. Awukho umthetho kaNkulunkulu osekelwe isizathu okuthiwa ungabulali, bulala kuphela mawudiniwe. Cha, uthe nje kuwena ungabulali. Ukuthi udiniwe nokuthi wenze njani akusikho kwakhe lokho. Manje ke ngihlale ngikhuluma nani njalo ngithi nibobheka, ngavama ukuba nezizathu zokona. Noma ngabe isizathu sakho sihle kangakanani, uma kuyisizathu sokwenza isono asamukelekile ezulwini, uzawulahlwa ngaso, uzawulahlwa. Ningayikhohlwa indaba uShembe anibizele yona. Mhlawumbe umbizela ukuba azonigeza, noma nikuphi, noma ninjani, noma nixoxani, nibohlala nihlale nibuyele endabeni enkulu uShembe anibizele yona. Cha,
ekugcineni kwakho konke uShembe usibizele ukuba azosigeza sikhanye ngokukhanya phambi kwakhe athokoze ngathi njengoba ngihlale ngikhuluma ngalesi sihlabele lesithi nina ningubo kaNkulunkulu ayembathayo ningayingcolisi le ngubo ngoba ingubo kaNkulunkulu yokuziqhenya akekho umuntu ongayiqhenya ngengubo engcolile nibo sibalekela isono bokubalekela ukwenza okubi ukwesabe ukwenza izinto ezingalungile ngoba uyingxenye yengubo kaNkulunkulu ayembathayo uNkulunkulu angathi mayifika phakathi kwenu afice inhliziyo zenu zinemkhuba yonke emibi ngabi khona lutho nje oluhle olukhombisayo ukuthi wena wakhetha inkosi yasekuphakameni olukhombisayo ukuthi wena umntwana owazinikela kuShembe nibokwehluka nibe intshumayelo uwedwa nje kube intshumayelo komakhelwane bakho kuba intshumayelo nakwamakholwa amanye akwezinye izindawo abantu abakubonayo bafise ukuba amaNazaretha bebona wena ukuthi hawu kuleli bandla makukhona abantu abanje nami ngiyathanda ukuba khona bangathi abantu mabekubona babuza ukuthi kanti uShembe ubafundisana abantu ngenxa yakho nje ngoba awesabi ukuyixova odakeni lwesono awesabi nokuhlela amatulo amabi uNazaretha angahlangani nabantu abahlela ukubulala abanye abantu ningakwenzi lokho niboziphatha ngendlela uShembe ayeziphethe ngayo aninaso esinye isilinganiso ngaphandle kukaShembe mawuzoba umNazaretha ophelele yenza njengoba uShembe ayenza ungayilinganisi ngalutho uNkulunkulu akasize asikhiphe kuloku kuhlupheka amen ukuze sikwazi ukuthi ingqondo yethu yonke iphelele ekukhulumeni ngendaba yakhe amen lokhu kuba nje kungiphatha kabi kungishayisa ngovalo ngoba angazi ukuthi uNkulunkulu simcunula kangakanani masikhuluma ngaloku buhlungu esikubo ngoba uShembe wayengezele lokho wayezokhuluma indaba enkulu yomphefumulo uNkulunkulu ke akanishumayeze yena amen abe nesikhathi senu sokungena ngaphakathi kweinhliziyo zenu anibiyele ngothando lwakhe nithi manibona izinto ezimbi nizexwaye nenziwe umoya ongaphakathi kini kodwa ningakhohlwa ukuthi noma senibahle kangakanani uNkulunkulu uma kufika uSathane ezonicela ukuba anilinge uyovuma uma avuma kuJob angevume ngani kuwe ngoba noJob wayengenze lutho wayemsulwa nje abantu ke abahle abakwelusayo ukukholwa kwabo okuzothi makufika umlingi lo owafika kuJob abone ungayi kokwelulekwa abahlubuki uma uwehlelwe isilingo mawehlelwe isilingo ubavama ukwelulekwa abantwana bakaNkulunkulu ngoba noma into ibhlungu kangakanani bona bazokunika ithemba elilodwa ukuthi themba kuNkulunkulu uzokulungisa konke lokho kodwa uma uyokwelulekwa abantu ababi uzawuthi uyibona ubuphethe umkhonto usoyiphindiselela
bakutshela ukuthi izwe lizothi indoda enjani uzawuthi uyibona uphethe umthi bakutshela ukuthi uyinkosikazi enjani thatha lokho bakungcolise ngokuncola ongeke uphinde ugezwe umuntu ngalesi sikhathi ke usungokabani nibozelusa nizelusele umnikazi wenu ngoba nina ningabantu anisizilwane kodwa ninjalo uNkulunkulu wanihawukela wanithanda wathuma umuntu wakhe wasezulwini ukuba azoniqondisa ahambe phambi kwenu uma nilahleka icala lenu akusile likaShembe akekho umuntu ongaye esihogweni athi mina njengoba ngilana nje ngayiswa uShembe uShembe akazayise umuntu esihogweni akekho umuntu uShembe amfundisa indlela ebumnyameni uma uhamba indlela yabumnyama yakho uma uhlubuka uzihlubukele wena awuhlutshulwanga uShembe awunakulibeka ke icala kuye lokuhlubuka uthi nje ingenxa kaShembe ngoba nalabo abafica esigodini sosiza abashonga ukuthi sayalethwa bathi sayahlulwa imithetho uNkulunkulu ke akanikhumbule anivikele ngesikhathi sonke ngoba umuntu uhlala njalo enosizi lokuzwa ukuthi lani khona uNkulunkulu uthi anibhekile uShembe ke akanibheke abe nani ngesikhathi sonke nani ningamkhohlwa uNkulunkulu wenu mohlala niyisondeza njalo kuye naseyindaweni enisebenza kuzo nithandaze mawuthola ithuba naseyindleleni enihamba kuzo nithandaze nasemakhaya enu nimbize uNkulunkulu uNkulunkulu angawesuli amagama enu encwadini yakhe yokuphila uNkulunkulu anibheke anithande ayikho into enkulu njengokuthandwa uNkulunkulu mayinthanda uNkulunkulu nani nibone ukuthi uNkulunkulu uyasithanda ngoba ngeze kwanisiza ngalutho ma uNkulunkulu enithanda kanti nina aniboni ukuthi uNkulunkulu uyanithanda ngoba manje kunjalo ngizahambe nixova kuzo zonke izinto ezinengekayo ngenxa yokuthi aniboni ukuthi uNkulunkulu uyanithanda Ngoma yamakhulu 227 amakhulu 227 Inkosi ibusise ukuphakama kwenhlangano amen Nkosi Baba ngiyakuthanda ngakepha wena ufihliwe ngawubona noma mina Nkosi Baba ngiyakuthanda ngakepha
wena ufisiwe awubona noma mina umfula uphiwona naye nginga ezakho akuzosuka isisi nangibe muhle umfula uphiwona naye nginga ezakho akuzosuka isisila angibe muhle Kwembatha ezinjani nxa uhambela kimi ngafunyanwa kuziphi izindaba namakha athandwa nguwe ngiyakwembatha ezinjani nxa uhambela kimi ngafunyanwa kuziphi izindaba amakha athandwa nguwe loluthando alujulile alunamandla alunjengokufa alumnandi enhliziyweni noma wena luthando alujulile lunamandla alumnandi enhliziyweni noma wena iminyaka eminingi ngibe ngihlezi ebumnyameni wangithanda wena Nkosi wafika ukukhanya iminyaka eminingi bengihlezi ebumnyameni wangithanda wena wafika Santos, ai Senhor,
mina angingwakho awuzanko asinyane nawukwinqaba nakuphelile uza wena othandwayo onamhla mina angingo sibonga Baba siyabonga Nkosi ukusipha umsa wakho wokuvuma ukuba siphathe igama lakho singabantwana Nkosi abanezono nabangafanele nokuphatha igama lakho kodwa Nkosi size kuwe lapha ukuba usigeze zisuke Nkosi izono kithi siyacela Nkosi ukuba usithande usiphe umusa wakho uhambele Nkosi kithi ngezikhathi zonke useluse Nkosi usiyise Nkosi lapha kuthanda khona wena singahambi ngokwethu nendlela yakho Nkosi singayiphathi ngokwethu uziphathele wena nathi Nkosi sibe abakho ngezikhathi zonke wenze Nkosi lokho kuthandayo wena kithi ngezikhathi zonke siyacela ke Nkosi ifu lobumnyama besono lingasembathi sihambe Nkosi ekukhanyeni kwakho siyacela Nkosi imizi yethu esihlala kuyo ingabi ngeyethu ibe ngeyakho ube khona phakathi kwayo nakhona Nkosi wenze okuthandayo bonke ke Nkosi laba abantu abalapha phambi kwakho bacela into yinye uba Nkosi amagama abo uwalobe encwadini yakho enkulu engaziwa umuntu uba Nkosi ungabesuli nezono Nkosi zingabafiphazi Nkosi phambi kobuso bakho bahlale Nkosi bephambi kwakho ubabona siyacela ke Nkosi uba ukuthandwa uwe kungapheli kube into yanguna phakade njengoba silapha Nkosi size kuwe silethe Nkosi izinsizi ezingaphakathi enhlizweni zethu nazo Nkosi uyazibona wena siyacela ke Nkosi uhambele kithi baduduze Nkosi abadabukile abanosizi Nkosi ulisuse usizi phambi kwabo abajabule Nkosi ubaphe Nkosi ukujabula umsa wakho ke Nkosi mkhulu siyawubonga ngoba wena ungibaba wethu asinalutho olunye asinaye ubaba asinaye umama uwe wedwa Nkosi yasekuphakameni sigoneke ngomsana ngothando lwakho nanini kuze kube phakade amen amen Incwadi engadingeka olike ebhalwe uthi ngemzini waseGibhithe Semba kwenzeke le prophets kwachaza imvula ibubumba sebelibumba kumaye ngabonwa ngamehlo uthi dingo ngombethu mphefumulo mina kule yapi kunto keleni philip that taba bayisingisa emkhathini kwabalindi yahlala bizobayilela abaningalila amathambo emathuneni kwasekusephakame langagadanga ikhala wasentabeni gada ngamabolobolo ubusuku nemini amela abawukuza baze bawuqeda basethembe ezindlebe babazi udumo lukaThixo wahalalisa izihlahla kwalisa utshani umzibulo ozibeka amabunisa abayisikhombisa kwabazi inkulungwane wasiba ngabakhokhela ababili kwabazi inkulungwane wasiba ngababhangela abane kwabazi inkulungwane wasiba ngabashumala ababili kwabazi inkulungwane wasiba ngenhlasi uthe idlanzalo wasiba ngetabala phansi embala wasiba ngojameko labayimbidzala kwabazi inkulungwane umhlangano yohlanganyelo uquqaba lwempuputhi labhala imqungu layiqikisa laphinda layibhala layiqikisa seyikhotha zeza ngakho endlini wasephakameni wabugxoba umndeni kabhobhela nje nomele othi njengetete yeza nakuwelo mina ngeculo lenkosi inkosi yakuthi angagabe ngamningi egabe ngezilothi ngawasemhlabeni egabe ngegato lokuqula amacala uqala iqulo kulelakho lokwenza umbele wakithi ethembe ezithi ebhunsi loncelisa amawele
Laba bomloma sebesaba ukudedeza sebenqikisa amakhanda bekhuluma ngezandla kuhle kwethu bengekuyisi ithule ekhuluma indaba siqede ngezandla bosololo. Sabathi ngathi abaningi ngamagwebesi bofaka amazini axubhuze komba uvume egcineni aphela ongekho kophela kosalo yikho noma bengakudela abasemhlabeni abasezini abala ngokudela. Thela umuntu akho wabalela uthule lomhlaba ngoba basela amazwi okuvuka bezokudumisa kanye nathi. Ulaka lakho nasezulu ngehlele kunyo lakithehla sezina lakhe ithemba ngakudela. Abantu abayibamba aphunyuka bayibambeka ngoba bebambe ngesilo bona umfuthi ujiyane olasondini ivele ezini waxhawula ngamehlo. Wena lento abaphila ngaqhala ukuthi umphaka bawugabaze bawudla ababhele bawuchitha wachitha izilothingo nabo ukuthi akusabutheka ngoba idliso zabo kayivume ubala wakwazi isithixo khona wasezulu indaba yona ofakazi alikho information umlomo wathi thina ngolushila izimpompo phezulu unoxhaka ocisha ukuthi ngoloshiya amakhala abasemhlabeni wabo ngokucisha wasezulwini abala bemphiwa ukuthi ayombuza ugumede ngala semapondweni Nkosi yamakhosi Nkosi Khulu kulolu daba esiluhambayo kusahamba ngendlela esasihlelile nokubambisana kukhulu kakhulu. Ngiyabonga kakhulu nendlela abantu baseThembezinhle abayiphethe ngayo ihlonipheke kakhulu. Nkosi inibusise.